الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Dari nasaksikan niyo hajaman natin ini waktu amuin pag i-react ini mga kaanak ang sing kami yari halauman namo. Demikian day sabihin kami lamod diha amon karadyan na si kasal din. Sabihayaon waktu insyaAllah hambuk din ang mga anak kami din yung katupot. Hari na akong magpalungay, itukbal ko na siya kato nyo. Pairon kahintayin kan Talib Arsim Tahir. Bal yataqabbal siya na to. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mula-mula mengakiaridaan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waspuji maka sanglit topat tujuh maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmilli ini itukbal tabi pagsyarang sukul tujuni Allah subhanahu wa ta'ala insa mehe-mehe pagsyarang sukul maya. Intiya gidangan padangan min kitabi. Pia abuti Allah subhanahu wa ta'ala mawaktu itu. Atawakan masangum itu. Mengafung tinai kiaridaan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Serta intiranan ikaabut tabi mawaktu itu. Ya natia kitabi ya Allah subhanahu wa ta'ala pinaindaman na ni'mat. Ya na ni'mat halga namin kemon ni'mat. Ya na ni'mat gaita hinang-hinang bangsa jin maka bangsa manusia. Mengapung tinai kiaridaan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bang peentiranan in ni'mat itu, in ni'mat tama indam makita bi sin Allah subhanahu wa ta'ala in tausal tabi makaridaan na. Makiabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmilliin mengapung tinai kialasan ya Allah subhanahu wa ta'ala. In ma'lum atawakan sawa maaku makakaam intiya kahalan tabisainaan intiya kita bisainaan mariataan dunya. Mengapung tinai kialasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sawa bang ay hangkan intapay tu kita bi dunya. Maka sawa makita bang angay hangkan intiap-tiap makita bi tiagi may tumadunya. Mengapung tinai kialasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bang angay maksudin Allah subhanahu wa ta'ala tiya kita may tumadunya. Mengapung tinai kialasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Agfarmanin Allah subhanahu wa ta'ala. Oqa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budallaha wa la tushriku bihi syai'an. Wabil walidaini ihsan. Mengapung tinai kiaridaan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maparman itu insinoho dangan padangan min kita biagtag ipun tujini Allah subhanahu wa ta'ala. In buat malingkan numba tujuni Allah subhanahu wa ta'ala. In agmatunggal maya. In gai ag syirik. In gai ag satuku. In gai ag sakutu. Bisan in kiaonan na diki-diki. Mengapung tinai kiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maayat itu tuan bo siubpata ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana.
Na fung tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos no tuwan nunay kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos no tuwan nagmatunggal tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gay katuan na agsaku tumaya. Bo katuan sinoho ya Allah subhanahu wa ta'ala. O ko Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini ihsan. Bo katuan sinoho ya Allah subhanahu wa ta'ala agpahalap mau madua matutuan. Na pong tinaimaaga ma Islam. Tarang tuan makitabi. Pinasubpati Allah subhanahu wa ta'ala may tiya. Mapagtauhid tuju ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mapagmatunggal tuju ni Allah subhanahu wa ta'ala. In puas pagtauhid tuju ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan akong tinaimaaga ma Islam. Agpahalap kita bimau madua matutuatabi. Mga pong tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos no tuwan nunay kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos no tuwan nunay hak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kawajiban sabtuan makaa in tunay no hak sin dua matutuano. Mga pong tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa ko mga sigalang ba'dul ilm. O ko mga sigalang ba'dul ilm. Inna Allah subhanahu yas'alul walida an walidihi yawmal qiyamah. Qabla an yas'alal walada an walidihi fa innahu kama anna lil ab ala ibni haqqan falil ibnihi ala abihi haqqan. Na pong tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa tuwan ko mga sigalang ba'dul ilm. Inna Allah subhanahu yas'alul walida an walidihi. Bannalok na inna Allah subhanahu wa ta'ala. Tilaw na yuk na inamma matungod yuk na anak maallaw kiyamah. Kabla an yas'alal walada an walidihi. Mainsa giipong tinaimaaga ma Islam tatilaw in anak matungod amma na. Fa innahu kama anna lil ab ala ibni haqqun. Na pong tinaimaaga ma Islam. Bannaluk na bangin kiyaunan amma niya hak na mau maanak na. Falilibnihi ala abihi haqqun. Na damikian fung tinaimaaga ma Islam. In anak niya atuan hak na mauma amma na. Na fung tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. In amma niya mau hak na maanak na. Damikian tuan in anak niya mau hak na maamma na. Minsabili fung tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tabiin mula-mula in hak sindua matutua. Yan atuan hak sindua matutua mau maanak na. Sehingga fung tinaimaaga mas tamin nistel na. Hangkan sa fung tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala iyanok na agpahalap kamo madua matutuan. Yan na agpahalap kamo madua matutuan. Yan na agtaat kamo madua matutuan. Hangkan sa fung tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Oko mga sigalam ahlul ulama. Al-ihsanu ilal walidaini bil qawli wal fi'li takarruban ilallah. Yanok na agpahalap kamo madua matutuano. Bil qawli wal fi'li. Min labayan pong tinaimaaga ma Islam himumungan. Yan na pong tinaimaaga ma Islam min labayan himumungan. Yan na pong tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gay paangkat insualano min suala dua matutuano. Gay padiyata min suala dua matutuan. Yan na pong tinaimaaga ma Islam gay kagasuran no indua matutuan. Yan na pong tinaimaaga ma Islam buat malengkan in panambong no masigalam insambong lunok-lunok atawakan insambong hanunut. Pong tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bil qawli wal fi'li. Wal fi'li pong tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Min labayan himumungan sambay tuan labayan anggaw takbaran. Labayan tuan anggaw takbaran. Labayan tuan kakahinang. Yan na fung tinaimaaga mais ng pagtaatan no to din dua matutuano. Pag-addatan no indua matutuano. Biya ano intolo dua matutuano apabila siyara iya maaga ma Islam. Mga pong tinaimaaga ma Islam. Min sababan ili takarruban ilallah.
ikaponggod no pong tinaimaagam Islam ma Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pong tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Serta tuan kamihan atawakan kalabihan indua matua maagam Islam. Hangkan sa pong tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pilaan na adyatun min mga manusia bardusa. Hangkan sa tuan nagjaman majaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat tuan na Imam Tirmidhi. Mawaktugiin Rasul sallallahu alaihi wasallam may tuan mamadina ka mga kasahabatan na. Takka pong tinaima agama Islamin di kayo lalatu tujuh ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oko di kayo lalatu, ya Rasulullah, inni asabtu bi dhanbin azimin, fahal li min taubah. Oko pong tinaima agama Islam di kayo lalatu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kauk na Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inni asabtu bi dhanbin azimin. Banal-banal toduk na in aku katawa aku atawakan kagaswa aku yuk na dosa yuk na sa memehe na tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal li min taubah. Yuk na Rasulullah niya yuk na kaampunan ma ako. Ay ito ninsambong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay ito nako Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oko Rasul sallallahu alaihi wasallam halaka min ummin. Halaka min ummin. Ay ito ninsambong lalanaan. Insa na ya Rasulullah ina ako. Insa na yuk na ya Rasulullah ina ako. Ay bimakna wapat na ya Rasulullah ina ako. Na ito ninsambong Rasul sallallahu alaihi wasallam balik. Halaka min khalatin. Na ito ninsambong lalanaan. Yuk na naam ya Rasulullah. Niya giyuk na atawakan alung giyuk na inpung tinaina ako danda. Na ito nihaling Rasul sallallahu alaihi wasallam pabirriha at taat kayuk na maya. Kung tinaimaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tuan tali-tali tabiin hadith itu. Indalla tuan takka tujuh ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. In iya pung tinaimaaga Islam. In agboya sa meme na fardusan tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito ninahaling Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ito ninsambong Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta in kalabihan. In ina atawakan in dua matua maaga Islam. Ay ito ninsambong Rasul sallallahu alaihi wasallam halaka min ummin. Na pung tinaimaaga Islam. In kalabihan tuan in ina atawakan dua matua maaga Islam. Dumain aja tuan ma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangka tuan pai tujuh mga kasahabatan na. Si Abdullah ibn Abbas. Si Abdullah ibn Abbas pung tinaimaaga Islam. Saili sab tuan demikian niya takka iya de kayu lalla. Takka tuan ni de kayu iya lalla tu. Ya ukna Abdullah ibn Abbas. Benar-benar tu ukna in aku min mga ukna halap lalla. Makayuk na pangusahaku. Halap yuk na pangusahaku. Halap yuk na kaaluman ko. Pagsakali yuk na niya kudanda kinabayaan. Pagbubos yuk na song na kuyuk na agmaksud nga langan maya. Ay bima na yuk na nihanda na ku indanda kiabayaan ko. Pagsakali yuk na gaye kuya tatalima. Pag-ubos yuk na niya asabsadili yuk na lalla. In agmak sudok na nga handamaya. Pag-ubos yuk ni tinalima na. Masababok na in astol ko. Masababok na gaya ko sigalam tatalima. Masababok na in astol ko. Sambil insae ko na yuk na tasayo. Sambil tahapatay na ikwindandanaan. Ya Abdullah ibn Abbas. Ay niya agiyuk na kaampunan maaako. Na ay ito ninsambong si Abdullah ibn Abbas. Ayuk na alum giyuk na inaano. Na ay ito ninsambong lalanaan. Ya Abdullah ibn Abbas insa nayuk na si ina. Na ay ito ninsambong si Abdullah ibn Abbas. Agtaubat adja kayuk na tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinsampurna pagtaubat makakaikhlas. Bo kayuk na agi ibadat da kanganduhungan maya. Nga kung tinaikinalasa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paglikot na to, hindi kayo lalanaan.
kalaan na pong tinaimaagam na Islam hindi kayo lalanaan. Tinilaw pong tinaimaagam na Islam si Abdullah mga kasahabatan. Bangsa kita ya Abdullah ibn Abbas, angayuk na sambong no dahulo bang along giin-ina na. Bangsa kita angay hangkan. Yan na pong tinaimaagam na Islam kakabtang si Abdullah ibn Abbas. Yoko si Abdullah ibn Abbas, la a'lamu amalan aqrabu ilallahi min birril walidati. Yoko si Abdullah ibn Abbas, insa niya ayok na tahati ko, in kakahinang, in amal ibadat, sa punggod-punggod na yuk na tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, min pagtaat yuk na anak mau mainaan. Subhanallah pong tinaimaagam Islam. Hangkan sa tuan na astol Allah subhanahu an astol dua matua yan atuan astol Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda na pong tinaimaagam Islam sambil tuan pitu lapis langit riyata agmul ka maya. Agsug na maya. Hangkan sa pong tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ja'far as-Sadiq pong tinaimaagam Islam inasihatane na tunin anak na. Pinaasobane na tunin anak na. Oko si Ja'far as-Sadiq tuan maanak na. Ya bunayya la tusahib akal walidaini. Fa inna Allah kad adzaba alaihi min fawqis sab'i samawat. Fa kayfa tusahibhu? Hangkan sa pong tinaimaagam na Islam si Ja'far as-Sadiq. Ya'asubani na tunin anak na. Oko si Ja'far as-Sadiq, ya bunayya la tusahib akal walidaini. Ya kawuk na anak ko, daa kayok na me agdundang panon, daa kayok na agbagayan, agkalwalidaini. Ya nauk na ngato na atawakan piagmulkani dua matutuan. Fa inna Allah kad adzaba alaihi min fawqis sab'i samawat. Banal-banaluk nin Allah subhanahu wa ta'ala agsuk na maya. Agsuk na maya min fawqis sab'i samawat. Min putu langis-langit tuan sambil pariyata. Fakayfatu sahibhu nasinggagiyok na bang kayok na me agdundang panon makaiya nasinggagiyok na bang kaagbagayan iya. Subhanallah pong tinaikiarida ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa pong tinaimaagam Islam in kalabihan dua magtua maagam Islam. Hanggang sa pong tinaimaagam Islam takallo tabi may tu niya dusab tuan in kapatut anak. Niya dusab tuan in hakmin mga kaanakan. Takallo tabi tuan may tu in si Ja'far as-Sadiq kung tinaimaagam Islam. Biya as-subani natwan in anak na. Na kung tinaimaagam Islam kapatut mga kaanakan. Kapatut anak subaytun biya as-subani mga dua matutuwa. Na kung tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain katonok ko mga sigalam. Mga ulama. Falilibnihi ala abi hakkun na bangin kiyaonan pong tinaimaagam Islam in dua matutuaw niya hak na mau maanak na damikian tuan in anak niya dusab tuan hak na mau madua matutuan na pong tinaikiaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ayton in pag-alunan hak min mga kaanakan yan na pong tinaimaagam Islam paasuban buwano iya tuan agtaat tuju ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa pong tinaimaagam Islam niya tunda kayo alla agreklamo madakayo guro. Agreklamo pong tinaimaagam Islam madakayo guro. Yaok na tuan guro. Bininasa kuyok na anak ko. Minsabili pong tinaimaagam Islam takaddutin da kayo guro naan. Masablalanan binasa yi anak na. Kalau inuk na payok na inanak noy. Na sambil pong tinaimaagam Islam pinakalo na tunin lakanak to. Takka na pong tinaimaagam Islam in lakanak to. Paganda tunda kayo guru in lakanak na meheton min mga pabaran na. Meheton baran na. Meheton min mga anak tangan na. Subhanallah pong tinaimaagam Islam. Sambil na tuan tinilaw. Di kayo guru naan. Bangsa kita yauk na to. Bininasok na ino amma ano. Oko tuan di kayo lala na'am darabtu. Yan atun kabisala da kayo gun lima darabtahu. Angay yenuk na binasa amaan. Minsabili pong tinaimaagam Islam takadud lakanak lalaan. Yan na pong tinaimaagam Islam panambong lakanak lalaan. Hal yuhrama an yadriba ibnu abahu. Subhanallah pong tinaimaagam Islam.
Na ito nin sambong lakanak dalan hal yuhrama an yadriba ibnu abahu. Yauk na tuan guru, hiyaram kayuk na maaga maisdam, in anak yuk na minasa mau maamma na. Subhanallah kung tinay maaga maisdam. Tanda tunin kajahil. Yauk na tuan guru, hiyaram kayuk na maaga maisdam, in anak yuk na minasa mau maamma na. Subhanallah kung tinay maaga maisdam. Tanda tuan in kajahil. Tanda tuan in kaawam sambil fung tinay maaga maisdam matuto agay na tuan tahati. Subhanallah fung tinay kiarida ni Allah subhanahu wa ta'ala. Min sabili sambil tuan tinilaw na dakayo guru in amma lakanak naan. Ya uknah.